Ikwa banyo content monetization kelai. Hakano kadur banyo kelai mo. Te kaba nengkong mo ngakwa batai pis pangka link bio link bio mo kato kamot ayu mo. Te ngidon kamha banto ya kato. Mo. Te manta kap ngan batai pitang pangkato. Te next video batai kuipat ke kimin ma ki point. Menta kwa banong piba. Komno pinto ya kato mo. Kato pinto ya ka kat kom ka jing pelai video ke jong pi yo le se pi day ke dancing mo hapan to pang ka dancing ta pa yo ke jong pi day kin to kin no akril mo to ki dancing pi day kin nong rwai pi day banto kum kin nong rwai pi day kum kin ke vlog mo ke vloggers pi day banto kum to mo te ladap pi ai jeng hikai pi day banto pang ka education te ladap pimang banto dia kato kemon ba ka syamjenge bhaya phi ma te kato kadon kam bhaya phi adu kata banto ya ka nika bayo ma phi de ban te bha kumno banto pang kato te example mo kumto mong kumbang lapan e phi ke jonga ngato am teaching education how to set up content monetization na bao Facebook kamot ba nga hikai pang kane te ngato pang kane hi te video jonga bun ro ki bun pang kumno ban hikai pang kane hi te la dangale blog kemon ngela ban thos pang ka blog jonga andre nga pan ngale da ka hicing hikai mo te habang ka content kemon ba kinu ki content kila bandai content andre gidan bat hala ka rukam ba penne content andre ban pen mek klumar mo te kidan ki bru ki ba ong ba haban yo exposure saneng follower ban yo ya ka content monetization hawat kala bandai kumtaru tang ba ada pi biang hi bina upload ke original video tang san hajar sanang rupila yo ya ka content monetization tang ba video ban long ke original content ma original content kemat ba upload ki video ke balong original te upload ki dur ki original nang ta amde bandon ka copyright ma amde bandon copyright kemat ba tu ka video jong ki bro ma pisu tu ka dur jong ki bro isi upload ke video jang bipro kum kata amlong ama te tang kata hi ya bai de pat manta dengan sai kai khoi pat ka benta lada pidon jenge te sambha banwan na comment te feel free ma to ask any question te pila ban klik no na manta ka fb te lada pi klam comment bangam tepre kano ka jenge ka jong pi te sambha ban share lam ya kan ke video ke jonga amar ngadang donasi bun ha bai be bat ka konten ke jonga